Na UPCN ang nagajan mit nga napai biyang siya gibenta jang kubor. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos Tarwel Khan hakala asngi ublay jang katayo ula kentho akalay ka jingkren jang MLA ka Maureng Keneng uba David Nongrum uba ang bagajingdan jagi District Council kalong tang ka jingpenlut kaya ka pisa jang patba. Bad uba Titos Tarwel Khan ula ang bagane ka jingkren jang nong mi kemat patba kalong tang ka jingelam bakla yaw patba. Habayakran bekilat patay kubor Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uloong ba kajingkran jang uba David Nongrum kanialam bakla shikadaya upat ba bat benrap bakane kajingkran jang uga dele se bo smuthu kajing kongsan jang gi District Council uloong ba kajingdan jang District Council kapen scam ki riti gidustor jang jat benrio bat ka kamsenchar khadar nuduk ki hima ki dorbar shnong bat ki bekibai uba Titos Tarwel Khan uloong balengba ka United Khasi Jantia Hills Autonomous District Council District Administration of Justice Rule khat khandai spa sanpulai lapen ko boru bantian bicar lengba ki Village Code haki shnong ki Subordinate District Council Code haki Additional District bat ki Additional Subordinate District Council Code haki hima bat ki donru iki District Council Code bat ki Additional District Council Code uloong baga District Council ka donne ka bor banchnai ka an halor ki kam khai pateng jogi barjela ka balong ka jingera bakarpang iki rulum nangta banchnaan halor ka khandau ka syap halor ki klau ki betap ka kawa bat ki beki uloong baga 6th schedule ka pelaj iki jat rulum ban siau ki income tax balada amdan ka 6th schedule ki rulum ken ngat ka jing siau khajna ya ka kamai ka ji chongki ulapan syairu pada ka jingdan jogi tribal area hapo ka 6th schedule kala plight root na kajing pentrai kam ya kaan Citizenship Amendment Act arazar kat kendai bat kiwe ki bat kamju ru haga jo kapor kan pensai ru ya iba debit ba insutu ka ke District Council balai ngidon ne ke District Council ka District Council ka de ka alternative jong ka Panchayati Raj under the Part 9 Article 243 jong ka Constitution jong kali India. Kapan saya tirak ketika hukum sensasno, kepada on the grassroots governance. Kabalong persyak ya kerukum sensar kadar jongi ukasi. Naga takadaw la pelaj ya ke state megalaya. Na kani ka kendon jong ka artikel aspa sopulai. Kabang ngijutip kung ka 73rd amendment. Ka jingdon ka District Council. Kapen scam ya kiriti kidustur. Kibangi kung kajat benriung ngilada. Ngidon ni hima. Ngidon ni ki dorbasnong. Kibayarap ya ka sensyar kadar kabalong kat kum ki custom ki jongi kat kum ke tenrai ki jongi kini baro kine kisah hadu mentah kadai na kadau ba kadon ke District Council lada amdan ke District Council ngoptip kai ke banja ya kadai ki jongi nalor kisno dan sakihima kiban pej ya kurkom sensar dan kisno Kapa pelong ke jingjit rang bak snong haki it hima tharai klaim ke District Council kini kinumduk no ya kini karukom jit rang bak snong kumbang idon mentah kajingdan ke District Council ka penek pensa ya kiriti gidustur bat kabu balabu domen barim na takadaw ngiyo ya kini kajing sensar kabangan bandiang kabadaw khasi yo khasi na kabentaw khasi sa kaway nga sikwa pan kan mau para craft 10 joka 6 schedule ka ay bore ka District Council ban snaya ka an halo ki kam khai jong ki non tribals kabalong ka jingyada ka bakarpang yangi ki rulum kata ka bangiong ka economic exploitation da ki non-tribals. Kani ka an trading by non-tribal 1954 kaya daya ka economic interest yung ngibet. Ngi persyang nagowi ka po sa ka po. Na takadaw ki benta balik ya ki.
Balik ki mentah ki we jai benriu. Ki melasya mentah ke district council. Ki kuat penginiat longlang, ini telilang, ini thiep jaka ke baman, ini lek ke baman. Ini khai ke baman. Kemudian fil ada mudan ke district council saya ke jai benriu ni. Habau pat bah orang municipal pat dai ban pelong election. Ini encourage ke municipal election. Encourage ke pancetira. Encourage ke tahun komiti. Mentah ki babun ki senang ki la withdraw na ki tahun komiti. Nama balai ki kuat ban yok jing mentoi kambun. Haba ki dan hapok ka rural area. Dan ni haki senang nak kandang. Nata ka daw ngasuba. Kani ka jing keren jong i. Kalau ke ke ba. Bakala kepala ban yalam bakala. But kepala nak kuat ban pensyah ni dah ke pensyah. Ba ni dang don kam hi jaga district council.